Vizija 2030. Vizija 2030. Vizija 2030. Zajednička vizija svih nivoa vlasti jeste da je Bosna i Hercegovina prosperitetna, ekonomski i institucionalno razvijena, socijalno pravedna država, jednakih mogućnosti za sve njene građane, s razvijenom infrastrukturom, društvom baziranim na znanju, gdje se na efikasan način koriste prirodni i drugi resursi, čuva životna sredina i njeguje bogatstvo različitosti. Košnica, dijaloška emisija za mlade. Dobrodošli u Košnicu, dijalošku emisiju za mlade u kojoj razgovaramo o temama koje nas se najviše tiču. Moje ime je Hana Ćurak i skupa sa našim gostima diskutovat ćemo, rojiti ideje i zamišljati novu medenu budućnost. Okvir za takvo šta upravo je Agenda 2030, plan Ujedinjenih nacija ka ciljevima održivog razvoja. Kako će izgledati gradovi Bosne i Hercegovine do 2030. godine? Održivi gradovi i zajednice 11. su cilj Agende 2030 i jedan od primarnih ciljeva koje Bosna i Hercegovina treba da ostvari. Više od polovine svjetskog stanovništva danas živi u gradovima. Ovaj broj će do 2050. procijenjeno je porasti na 6,5 milijardi, što čini 2/3 stanovništva. Održivi razvoj ne može se postići bez značajne promjene načina na koji gradimo i upravljamo urbanim prostorom. Učiniti gradove održivima podrazumijeva pristupačne servise za sve stanovnike, investicije u javni prevoz, veći broj zelenih površina i bolje urbanističko planiranje i upravljanje na način koji omogućava učešće i angažovanje svih nas. Do tada nam je ostalo još 9 godina. Zato danas želim dobrodošlicu našim gošćama i gostima u studiju. Danas su sa nama Senada Salihović, direktorica 3. gimnazije u Sarajevu. Dobro mi došli. Hvala na pozivu. Selma Karović, nastavnica građanskog obrazovanja i osnovne škole Safet Bekbašagić u Sarajevu. Dobro mi došli. Hvala, bolje vas našli. Hvala na pozivu u Košnicu. I danas su sa mnom također učenici 7. razreda osnovne škole Safet Bekbašagić, Nihad Granov. Dobro mi došao. Hvala na pozivu. I Uma Pličanić, učenica također 7. razreda. Hvala, dobar dan. Dobar dan. Također na Zoomu će nam se pridružiti Tihomir Dakić iz Centra za životnu sredinu Banja Luka. Veliki pozdrav. Zdravo. I Milica Ijačić, odbornica u Skupštini grada Trebinje. Hvala vama na pozivu i hvala vam što mi dajete priliku da budem učesnik u vašoj Košnici. Hvala i vama. Moje prvo pitanje uputit ću Nihade tebi. Da li razmišljaš o budućnosti i kako vidiš svoj grad za 9 godina? Naravno da razmišljam i maštam o šarenim kontejnerima, velikim parkovima, da imamo čist zrak, da ljudi recikliraju i da otpad koriste kao resurs koji će ponovo upotrijebiti. Kako zamišljaš sebe za 9 godina? Zamišljam se kao nekog aktivistu koji će doprinijeti tom radu. Odlično, hvala ti Nihade. Hvala. Evo sada ću još u Umu da pitam, da nam objasni šta nam je to danas donijela i zapravo za tebe isto pitanje, ali mene zanima da li si ti zapravo zabrinuta kakva će nam to budućnost biti? Ovakve kante su namijenjene za reciklažu plastike, to je za odvajanje plastike u ovakve kante. Ja mislim da će naša budućnost, moguće su 2 scenarija, negativna i pozitivna. Ako bi razmišljali pozitivno, što uvijek pokušavamo, naši gradovi će biti puni zelenila i bit će više ovakvih kanti koji će ljudi koristiti. I više reciklažnih dvorišta, a ako bi razmišljali negativno, voda će nam biti prljava i zagađena i nećemo možda je pijemo iz česme, već ćemo morati da kupujemo vodu i da je pijemo, dakle, kupovnu vodu. Tlo će biti zagađeno, samim tim će voćke i sve što mi jedemo biti kontaminirane i onda ćemo mi možda postati bolesni i to ne želi niko. I eto, zrak će biti zagađen i to je otprilike to.
Ovo je bio kratki uvod u našu današnju temu. A sada riječ dajemo gospođi Rovnak Kan, predstavnici UNICEF-a u Bosni i Hercegovini, koja će nam reći kako to trebaju izgledati gradovi koji misle o svojima mladima. Sa gospođom Kan razgovarao je naš kolega Denis Hadžić-Gigo. Šta su to gradovi prilagođeni djeci i zašto je ta inicijativa važna? Inicijativa Gradovi prilagođeni djeci i mladima je koncept koji se može primijeniti na različita geografska područja. To mogu biti veći ili manji gradovi ili općine. Na tim područjima se vodi računa o ispunjavanju dječjih prava. Glasovi djece tu su jasni. Prioriteti djece i mladih uzimaju se u obzir u planiranju i primjenjuju se. Riječ je o tome da jedan grad može biti oblikovan po potrebama djeteta ili mlade osobe. Kako mladi ljudi mogu biti nosioci promjene i zašto je participacija mladih važna za samoodrživi razvoj? Children and youth, they are the future of any society or any community. Djeca i mladi su budućnost svakog društva i svake zajednice. Također imaju veoma zanimljiva gledišta i stavove o tome kako bi njihova budućnost trebala izgledati. Vrlo je važno osigurati da djeca budu konsultirana u planiranju razvoja lokalne zajednice, kao i za sva ostala pitanja njihove zajednice. Bitna je činjenica da djeca imaju veoma dobre i svježe ideje. Mi odrasli možda možemo pomisliti da te ideje nisu primjenjive jer gledamo iz svoje vizure. Ali djeca i mladi imaju svoju vizuru i vrlo je važno da se konsultiramo s njima jer su oni ti koji će živjeti u budućnosti. Njihovo mišljenje i njihovo učešće mogu donijeti održivu promjenu u zajednici i društvu. Because they are the one who will be living in future and therefore their opinion and their participation can bring sustainable change in any community and in society. Koje osobine prema vašem mišljenju djeca i mladi trebaju imati da bi učestvovali u samoodrživom razvoju? So in order for them to be the able citizen, kako bi djeca i mladi postali punopravni građani određene države ili zajednice, oni trebaju razvijati specifične vještine i kompetencije. Na primjer, trebaju razvijati kognitivne vještine, a to nije samo da idu u školu i napamet uče gradivo, nego trebaju imati mogućnost da donose inovativne ideje. Dakle, učitelji, roditelji, odrasli ne bi trebali samo nametati mišljenje mladima, već im treba dati prostora i mogućnosti da se razvijaju. Želim se vratiti na trenutak inicijativi Gradovi prijatelji djece. Treba napomenuti da je to inicijativa koja se primjenjuje u 30.000 gradova širom svijeta, a unutar inicijative obično se povezuju gradovi u takozvane gradove blizance. Na primjer, jedan grad se povezuje s drugim tako da mogu mijenjati ideje i gledišta među sobom. Koja je uloga mladih u zaštiti kulturnog i prirodnog nasljeđa? Mislim da je ovo pitanje vrlo primjenjivo na situaciju u Bosni i Hercegovini. Smatram da je vaša zemlja oličenje kulturne raznolikosti. To je divna zemlja sa toliko različitih kulturnih dobara. Stoga je ovo od posebne važnosti za mlade građane, kako bi osigurali da se njihova kultura zaštiti. To nije samo usmjereno na budućnost, već se tiče i onoga što smo naučili od svoje kulturne baštine. Kultura je u predstavama, umjetnosti, u inovativnom načinu izraza mladih. U stvari, kultura postaje most između različitih grupa djece i mladih. A ako govorimo o budućnosti, tu su i klimatske promjene, zagađenje zraka i svi okolišni problemi koji se dešavaju u svijetu. Svi znamo ko je Greta Thunberg i kako je ona uspjela promijeniti gledište cijelog svijeta. Stoga je glas djece i mladih taj koji uistinu može donijeti promjenu. Također, mladi mogu i djelovati na način da spriječe zagađenje i klimatske promjene. Moraju biti toga svjesni i moraju djelovati.
or to climate change. So they need to be aware of it, but also they need to act. Košnica, dijaloška emisija za mlade. Nazad smo u studiju gdje ja imam pitanje za gospodina Tihomira Dakića. Gospodine Dakić, zašto su održivi gradovi tako visoko na listi prioriteta Agende 2030? Pa ipak možda da pogledamo i izvan Agende 2030, odnosno zašto održivost gradova, ali i sela i uopšte prostora na kojem žive i ljudi i životinje, zašto u stvari treba da bude prioritet i agende, ali i ostalih, ne znam, recimo zakona i naše brige generalno. Ono što je posljednjih godina evidentno jeste da se ljudi prema svim mogućim resursima ponašaju poprilično bahato. Ako govorimo, da ne govorimo sad o nekim svjetskim gradovima, na koji način oni su promijenili neko svoje ponašanje i odnose kad su u pitanju i planiranje prostora i korištenje resursa i prirodnih i ostalih. Ipak bi se vratio u Bosnu i Hercegovinu i smatram da kada vidite neku vrstu ponašanja našeg svakodnevnog u prostoru, vidite u stvari da je ono i neodrživo. Mi, naravno, Bosna i Hercegovina na neku ruku raspolaže sa poprilično prirodnih resursa, međutim, kada govorimo o gradovima, oni postaju sve manje i manje mjesto za život. Pa onda imamo ovu bogatiju grupu, da kažem, građana koji prave velelepne dvorce i kuće van ili na obodima urbanih zona i prelaze tamo polako da žive. No, postavlja se pitanje, u stvari, šta će biti sa ljudima koji žive u gradovima i koji ne mogu da priušte sebi da izgrade neko drugo mjesto za stanovanje. Tako da suština jeste ovo što su i mlade kolege spominjali, je šta to njih čeka u budućnosti. A vidimo da odgovornost odraslih, starijih i oni koji sada djeluju je poprilično mora biti na visokom nivou, što trenutno kada govorimo o Bosni i Hercegovini nije. Kako adresirati budućnost je jedno pitanje koje ću postaviti gospođi Salihović. Gospođo Salihović, vaša škola je takozvana održiva škola. Možete li mi reći još nešto o tome? Zadovoljstvo mi je da učestvujem u jednoj ovakvoj emisiji, posebno kada imamo mlade iz osnovnih škola koji će te 2030. godine biti nosioci svih promjena. Dakle, znanje koje će ponijeti iz osnovnih i srednjih škola 2030. godine će moći da kreiraju novo buduće vrijeme, sretnije vrijeme. Međutim, ono što je bitno kazati za ovu emisiju je to da bi mi morali imati adekvatnu strategiju razvoja. Kao prvo, ta strategija razvoja treba da se kreće ka održivom razvoju na prvom mjestu. Drugo bi bila digitalizacija i elektrifikacija. To je nešto što ja mislim predstavlja za sve nas veliki izazov koji radimo u školama, veliki izazov, što je pokazalo i ovo savremeno vrijeme. Dakle, sve škole koje nisu bile na nekoj online platforme, educirane, opremljene, osposobljene, imale su velikih problema da idu u korak s vremenom. Prije nekih 5 godina mi smo krenuli sa platformom Office 365, što nam je itekako olakšalo posao, kako u školi, kako komunikaciju sa našim učenicima i tako dalje i tako dalje. Mi smo eko škola. Mi svojstveno trećoj gimnazije da svih ovih godina ide ka tome da pojednostavit ću. Hajmo urediti našu školu, hajmo urediti naše dvorište i podržati svaku akciju humanitarnu. Dakle, čovjek je društveno biće. Osim toga što stvara svojim znanjem nove vrijednosti koje jesu u ovom momentu potrošnja, ali kasnije su i najveći izvor zarade. Hajmo uložiti u djecu, u njihovu tehničku, tako da kažem, tehnološku, osposobiti ih da rukuju, da koriste alate, mašine i tako dalje, dakle kompjutere i sve ono što imaju priliku da uče u trećoj gimnaziji i kroz svoje naravno osnovne škole, da to kasnije znaju i primijeniti u budućnosti.
također mi je zanimljivo pitati gospođu Karović. Zapravo u vašoj školi se provodi jedan projekat koji se isto tako bavi ovom temom. Možete li nam reći, približiti ga, reći nam nešto više o njemu? Ovako, projekat Građani koji trenutno realizuju učenici osnovne škole Safet Bek Bašagić jeste obavezan dio nastavnog plana i programa, važećeg nastavnog plana i programa za učenike 7. razreda osnovne škole kao i 3. razreda srednje škole. Učenici kao prvo moraju odabrati jedan problem kojim će se baviti i koji će istraživati. Oni su ovoga puta izabrali nedovoljnu brigu o samom okolišu, nedovoljno razvijenu svijest kod građana, ali bogami i kod nosilaca vlasti. Zašto sam poredala jedne i druge, znači i nezavisnost građana, ali i nezavisnost nosilaca vlasti, zato što se jedni i drugi u svome radu, u svome ophođenju prema okolišu na neki način veoma negativno odnosi. Građani, naravno, učenici su itekako dobro uočili da građani odlažu otpad tamo gdje mu nije mjesto, da ne selektuju otpad, da nisu upoznati sa načinima selektovanja otpada i samim mogućnostima recikliranja u našim zajednicama, ali i nosioci vlasti također ne čine dovoljno kroz svoje zakonske akte, kroz svoje institucije koje imaju u nadležnosti da se bave ovim problemom. U biti nekako imamo dojam da to izgleda kao da oni transferišu onaj novac koji dobiju ka udruženjima, nevladnim organizacijama da bi se na taj način neki problemi riješili. Naravno i to je pozitivno. Udruženja trebaju da postoje i ova djeca trebaju da budu dijelom tih udruženja i mi sami i jesmo, radimo pozitivne stvari, kreiramo pozitivne priče. Međutim, kapitalne projekte ipak trebaju da rade nosioci vlasti. Znači da zaista zakonski odrede procedure na koji način, gdje će se reciklirati, koje institucije će biti nadležne, omogućiti građanima depozitni način recikliranja otpada, znači da ipak i na taj način motiviraju građane da sakupljaju one bočice, plastične, staklene, svu moguću ambalažu, karton, da odlažu na predviđeno mjesto i na taj način radimo i uštede. Sve zemlje u regionu su prilično bogate, da tako kažem, bogate samim tim načinom recikliranja. Ostvaruju profit, ostvaruju zaradu. Mi smo jako nisko na ljestvici od ovih zemalja u regionu. Ni Hrvatska ne odmiče puno, međutim Slovenija se zaista može pohvaliti tim svojim resursima i mogućnostima recikliranja. Nihad, eto, ti kao budući aktivista kažeš da se to... Šta je ono što je tebi ostalo nekako kroz učestvovanje u ovom projektu? Šta si to naučio? Šta si naučio u školi o održivom razvoju? Naučio sam sa našom nastavnicom da trebamo da recikliramo, da trebamo da se lijepo ponašamo i da trebamo da volimo i da što više uradimo i učinimo da mi prvenstveno bolje živimo u našem gradu. Definitivno jeste. I ono što je meni jako zanimljivo isto tako je da ste također i aktivni planinari. Uma, koje su to vrhove osvojila? Išli smo sa našom sekcijom, sa našom učiteljicom. Išli smo na Visočicu, na vrh Jahorine. Išli smo 2 puta na Vučko trail 2018. i 2019. Išli smo na zelenu stazu. Jezda je najkraća, ali je naporna i ja sam ponosna na nas. To je na Bjelašnici. Išli smo na Bukovik i svaki vikend išli smo jako puno puta na Igman i tamo imamo taj planinarski dom. I često se bavimo tako. Išli smo na još puno vrhova, ali se trenutno ne mogu sjetiti, malo sam zaboravila. To je divno i ovo je zapravo odličan uvod u prilog iz Zenice u kojem ćemo vidjeti kako to Zeničani rade na postizanju održivosti u svom gradu. Sa nama u prilogu je kolega Ernad Bihorec i ekipa sa radija Aktiv Zenica.
Grad Zenica, kao i većina urbanih sredina, ima odlične stvari koje ga krase, ali je evidentan i problem sa zagađenjem. Potrudili smo se da pronađemo organizacije, institucije i pojedince koji svojim aktivnostima i projektima ovaj grad čine uspješnijim, boljim i pogodnijim za život mladog čovjeka. S obzirom da urbani prostori postaju sve veći i sa sve većim brojem stanovništva, neophodno je da se uključe svi akteri društva kako bi zajednica ostala održiva te naprednija i pogodnija za život. Institucije, organizacije i pojedinci u Zenici svojim inicijativama doprinose da se grad razvija, ali i da se kritički pristupa problemu. Iz ljubavi prema zajednici, ali i prema sportu, zdravim stilovima života i druženju, Udruženje Vedro je osnovalo sekciju Zenica trči, koja organizuje niz aktivnosti od kojih se posebno izdvaja Zenički noćni cener. Na taj način evo mi promičemo aktivan i zdrav način života. Iz ljubav prema takvoj viziji života stvorila se i ideja o osnivanju sekcije Zenica trči unutar istoimenog udruženja, gdje smo naravno promovisali aktivan način života. Naša osnovna vizija jeste da budemo prijatelji zdravih navika i da radimo korisne stvari za naš grad. S obzirom da u svijetu vlada pandemija koja je poremetila mnoge projekte, tako je evo i u sekciji Zenica trči poremetila održavanje Zeničkog noćnog cenera u 2020. godini. S tim u vezi mi smo se odlučili da ni u 2021. godini nećemo održati Zenički noćni cener. Trenutno se rodila ideja za jedan novi projekat koji evo nadamo se da ćemo dovršiti do kraja ove godine i da ćemo tu neku našu ideju pretvoriti u djelo. Zenica je u prethodnom periodu postala pogodnija za bicikliste, koji izuzev adekvatnih biciklističkih staza imaju na raspolaganju i druge resurse, kao što su besplatna parking mjesta te servis za najam bicikala. Kako je grad mali, kompaktan i da zaista automobili nije neka nužna potreba, počelo se sa projektom instaliranja prvenstveno stajališta za vlasničke bicikle na više lokacija u gradu. Projekat je rađen u suradnji sa udruženjem Bajkultura koji su nam evo dali svoje potrebe u smislu koji je tip stalaka najpovoljniji po sigurnost i ostalo, isto tako što se tiče lokacija. Upravo zbog potrebe iznajmljivanja bicikala i u druge svrhe na više lokacija u gradu 2 godine postavljeni su stalci za rent bike sharing sistem i koji evo sada trenutno broji oko 66 bicikala na više od 10 lokacija. Kako bi pružili adekvatnu infrastrukturu i motivisali stvarno građane da što više koriste bicikl kao prijevozno sredstvo koje je zaista i najbolji po pitanju ekologije i zaštite okoliša, izgrađena je i pješačka staza sa biciklističkom stazom uz obalu utvrdu rijeke Bosne u Blatuši i takvi projekti se planiraju i u budućnosti u smislu proširenja takvog sistema. Izrađena je i studija o mogućnosti spuštanja biciklističkog saobraćaja na kolovoz, pa evo sve s ciljem da što više ljudi koristi bajk kao prijevozno sredstvo. Kakvo je mišljenje građana i građanki Zenice o servisima za najam bicikala, te da li ovaj vid prijevoza može da doprinese u smanjenju zagađenja, pogledajte u nastavku. Koristim ga već 2 godine i mogu reći da je ekstra stvar. Više preferiram da pješačim i zdravije, no da mislim da je to super, treba više da ga u gradu bude. Top, ne može biti bolji za mene. Ne troši ništa, ne zagađuje zrak, niti šta. Pogledajte Holandiju. I hodanje i vožnja bicikla znatno doprinose i zdravlju, a i protiv zagađenja. Ljudi bi bili zdravi, fizički aktivniji, samo da ima više lokacija za ta bicikla i da su ljudi više osviješteni o tome. Ne koristim, zato što ne živim u Zenici, da živim koristio bi. Zenica je jedna od 5 lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini koja je pokrenula projekat Smart City, što bi u konačnici trebalo rezultirati modernijim i pristupačnijim resursima za građane i građanke. U sklopu Green Cities Action plana koji smo radili u suradnji sa EBRD-om, proizašla je ideja o konceptu Smart City-a. Već su postavljene dio solarnih klupa, 2 solarna drveta i planira se ukupno postavka 10 solarnih klupa. U toku je i projekat takozvanog pametnog parkinga. Brojni su benefiti svih ovih projekata, pa prije svega to je da se smanji potrošnja električne energije za pružanje određenih informacija građanima,
pružanjem tačnih informacija na takozvani pametni način, digitalizacijom, smanjuje se i kruženje takozvanog građana motornim vozilima i ostalom. Sve ukupno namijenjeno je da smanji ugljični otisak građanina i grada kao takvog. Udruženje građana Ekoforum Zenica svojim aktivnostima od 2008. godine skreće pažnju na ekološke probleme te nudi adekvatna rješenja za poboljšanje okoliša i ekološke situacije. Još uvijek nailazimo na otpor kod značajnog procenta javnosti koja ne razumije da je moguće imati i industriju i čist okoliš. Mi smo olako pristali na lažnu ucjenu: ako želite radna mjesta, morate biti zagađeni. Odustajanje od uglja kao goriva iz prošlosti i prelazak na obnovljive izvore energije predstavlja izazov sa brojnim prilikama za nova radna mjesta, nova zanimanja, novi način razmišljanja. Sve to iziskuje i usvajanje novih znanja i vještina. Naša vizija Zenice u budućnosti je grad koji je poznat po IT industriji, po kulturi, umjetnosti, po urbanom zelenilu i biciklističkim stazama, a ne grad uglja, dima i prljavog zraka. Kako bi uspostavili i održavali funkcionalnu lokalnu mrežu partnera koja djeluje na zaštiti okoliša, Ekoforum je pokrenuo EkoHub. Ekohubovi su mreže organizacija civilnog društva i drugih zainteresovanih strana uključenih u proces zaštite okoliša na određenom području. Njihov rad temelji se na direktnim kontaktima sa građanima, organizacijama civilnog društva, medijima, lokalnim vlastima, kompanijama i školama. Da bi grad bio adekvatan za kvalitetan život, neophodno je više aspekata, a pozitivno poslovno okruženje i prilika za posao su od krucijalne važnosti. Insistiramo da se u budžetu opredijele sredstva za pokretanje startupa. I tu smo uvijek se vodili time da kod kriterija za odabir te podrške finansijske, da to bude mladim ljudima kojima je to prvi posao, početak posla i tako dalje, i koji imaju dakle neku dobru ideju koja bi mogla u nekom narednom periodu da rezultira. Smatram da se zajedničkim radom puno toga može uraditi i da zaista Zenica mora da bude mjesto gdje će mladi ljudi imati interesa da ostanu i želju da ostanu i da žive. To naravno podrazumijeva, pored toga da im omogućite zaposlenje tu, da oni budu i adekvatno naravno nagrađeni za taj svoj rad, je da vi stvorite i sve druge uslove kad su u pitanju i sport, i kultura, i svi drugi sadržaji koji mladi ljudi trebaju da bi oni mogli ovaj grad da prepoznaju kao mjesto gdje žele da žive. Košnica, dijaloška emisija za mlade. Evo, vidjeli smo kako to mladi u Zenici, mladi i civilno društvo u Zenici pripremaju svoj grad za generacije koje dolaze i pripremaju ga za postizanje ciljeva održivog razvoja. Međutim, ono što također ne trebamo zaboraviti kada pričamo o održivom razvoju je da održivi gradovi trebaju biti dostupni svima. Gospođo Milice, vi ste zapravo postali politički aktivni upravo sa idejom da grad Trebinje učinite pristupačnim svima. Moje političko djelovanje je svakako bilo zasnovano isključivo na tome da Trebinje bude inkluzivan grad za sve, to jeste grad koji je dostupan osobama sa invaliditetom bez obzira na oblik invaliditeta. Ali ono što je zaista važno jeste reći da Trebinje je grad sa najčistijim vazduhom u Europi, jedan od najčistijih gradova, i da i u tom kontekstu se treba naravno i razgovarati i da to treba naravno i da ostane do 2030. Ja se nadam i da hoće. A što se tiče samog dijela o inkluzivnosti grada Trebinja, grad Trebinje treba još uvijek da se razvija u tom smislu da, pošto je turistički grad, treba da osvijesti svoje turističke radnike, odnosno ljude koji se bave turizmom, da prilagode svoje objekte osobama sa invaliditetom, bez obzira na invaliditet. Također, potrebno je još više razmišljati o pristupačnosti ovih ostalih institucija, ne u smislu samog ulaska u objekte,
nego i dostupnosti papirologije za recimo slabovide i gluvonijeme osobe i dostupnosti informacija ka njima. Trebinje se u narednom periodu planira razvijati u smislu pametnog grada, odnosno grad koji će biti dostupan preko elektronske uprave, gdje ćemo moći da apliciramo putem digitalnih medija za sve one dokumente koji su nam potrebni. Također bit će nam uvezani sistem od ljekara do apoteke gdje ćemo moći da po recept ne moramo ići kod ljekara, nego ćemo moći direktno samo da odemo u apoteku, bit će skraćen taj sami put. Sve više u Trebinju imamo biciklističke staze i staza za šetanje, dakle brinemo i o samom zdravlju stanovništva i to je zaista neka vizija budućnosti gdje u Trebinju želimo da imamo u svakom naselju bar jedno igralište za djecu, sportski teren, gdje će djeca da, ukoliko ne mogu da apliciraju u samom urbanom dijelu grada na sportske sadržaje, imati u samim svojim naseljima te sadržaje. Također, Trebinje mora da bude grad koji je okrenut ka mladima i njihovoj budućnosti u smislu da to bude i univerzitetski grad, otvaranjem više fakulteta, također i da bude okrenut ka inovativnim idejama mladih, također da u svoje gradske uprave osnuje savjete mladih koje će direktno svoje ideje tu aplicirati. Mislim da je Trebinje okrenuto podjednako svim kategorijama stanovništva i da tako treba i da ostane i oni podjednako učestvuju u svim tim društvenim dešavanjima ovog grada. Hvala gospođi Milici. A ja sada imam pitanje za vas, gospođo Salihović. Razgovarali smo o tome kako je treća gimnazija održiva škola. Također me zanima ta dimenzija inkluzivnosti u vašoj školi. Možete li nam i o tome nešto reći? Da. Mi već 3 godine živimo inkluziju i jako smo ponosni na sve ono što smo do sada uspjeli uraditi, a isto tako sačuvati osmijeh na licima naše djece koja pohađaju treću gimnaziju. Inkluzija je nešto što mi živimo svaki dan. Ona je u našem srcu. Ta djeca na neki način su potpomognuta od svakog uposlenika, bilo da se radi o spremačici do svakog profesora. Bitno nam je da ta djeca se osjećaju ništa drugačije od sve ostale djece, da prilagodimo nastavne planove i programe njihovim mogućnostima, da sačuvamo njihovo mentalno i fizičko zdravlje i da podstičemo njihovo dalje napredovanje, njihove talente, njihovu kreativnost. Ja moram pomenuti jednu Šunjić, našu učenicu koja je sada 3. razred, koja i skija, i pleše, i pjeva, i svira, i bavi se baletom, igra stoni i tenis. Dakle, zajedno sa porodicom koja je tu ključna, koja nama daje inpute šta mi i koliko mi možemo pomoći, da ona sve te svoje talente koji su jako bitni za dijete s Down sindromom, da se i razvija kvalitetno, napreduje. Rekla sam da smo ekoškola. Sjećate se prošle godine da smo svi onako s ponosom govorili o našem projektu Smanji račun, sačuvaj šumu, gdje su djeca i profesori potrošili preko 100 sati da bi napravili jedan račun koji bi smanjio potrošnju šume. Nadam se da ovi pozitivni primjeri koje mi imamo u našoj školi, da izgradimo i vještačku stijenu 19 puta 5 metara, da 6 metara, da djeca imaju priliku da razvijaju svoje motoričke sposobnosti i tako dalje, je sve nešto što mi želimo, ne da budemo inovativni, nije to topla voda, nego da pružimo priliku da djeca
djeca dalje nastave raditi, razmišljati i razvijati svoju kreativnost i želju da unaprijede i mnoge druge stvari u našoj državi. Brzo će doći 2030. godina, vrijeme leti, ali mi ne smijemo čekati. Spomenuli ste mnogo zanimljivih tema, otvorili mnogo područja. Sada idemo u Tuzlu gdje su kolege sa televizije Tuzlanskog kantona napravili prilog upravo o biciklizmu kao načinu da Tuzla postane jedan održivi grad. Tuzli ne manjka turističkih potencijala, uspješnih sportskih klubova i brojnih sportista i rekreativaca. Jedan od njih je i Tarik Spahić koji se bavi biciklizmom. Uživa u ovom sportu za koji kaže da ga ispunjava i odmara. Otkriva nam da biciklisti nisu dovoljno zastupljeni u gradu na zrnu soli, ali i da su ugroženi u saobraćaju. Potrebna su nam biciklističke staze, obzirom da sve više ljudi ima potrebu da živi zdravijim načinom života. Tako da bi trebalo omogućiti ljudima bezbjedno kretanje kroz saobraćaj. Također, vrlo je bitno da napomenemo da bi trebali uticati na svijest vozača, nebitno edukacijom ili putem raznih drugih sredstava, da više uvažavaju bicikliste u saobraćaju i da ih ne gledaju kao smetnju. Trebalo bi biti drago kad vidimo da su ljudi osviješteni. Da je Tuzla biciklistički grad ukazuje i manifestacija Tuzlanska biciklijada. Prva je održana prije 10 godina. Učestvovalo je tada 400 biciklista. Zadnjoj biciklijadi, održanoj prije pojave pandemije, priključilo se više od 4000 učesnika. Ipak Tuzla i dalje nema dovoljno biciklističkih staza za nesmetanu vožnju. U užoj gradskoj jezgri izvedeno je i horizontalnom signalizacijom obilježeno blizu 3 km pješačko-biciklističke staze. Mi imamo jedan dio obilježen u našem gradu koji je jako nedovoljan za ovoliku populaciju biciklista. Mi radimo i dalje na promociji, imamo neka obećanja iz godine u godinu da će se raditi te biciklističke staze. Mislim da je krajnje vrijeme da se cijeli grad uveže biciklističkim stazama. S obzirom na položaj grada iz gradske uprave Tuzla ističu da su putne infrastrukture ograničene. Nameće se jedan pravac, a to je regulisano koritom rijeke Jela. Mi smo u prethodnom periodu više godina vodili aktivnosti da se kompletira jedna takva staza. Za pojedine dionice je urađena čak i projektno-tehnička dokumentacija na nivou glavnog projekta, ali nažalost neke tih dionica nisu realizovane iz prostog razloga što nismo uspjeli riješiti imovinsko-pravne odnose. Uz neposrednu blizinu gradske uprave u 2020. je završeni dio pješačke staze u dužini od 220 metara. Za tu je namjenu grad izdvojio 100.000 maraka. Namjera je stazu produžiti za 160 metara, a za što će trebati dodatnih 70.000 maraka. Društveno značajnim projektima koji unaprijeđuju kvalitet života u Tuzli i Tuzlanskom kantonu podršku daje i Fondacija Tuzlanske zajednice. U prošloj godini podržali su 4 značajna projekta koji se odnose na razvoj biciklizma. Slični projekti, inicijativi koji spominjete, jesu projekti MTB Gračanica, biciklistički klub u Gračanici, rekreativci su krenuli inicijativu jednu da mapiranje biciklističkih staza na području ove općine. Zatim u Živinicama smo podržali jedan projekat koji promoviše bavljenje rekreativnim biciklizmom. Zatim prošle godine u Kalesiji projekat koji je i završen, a koji se tiče promocije bavljenja rekreativnim biciklizmom. Promocijom biciklizma promovišu se i turistički potencijali Tuzle i Tuzlanskog kantona. Novim biciklističkim stazama Tuzla bi dobila novo ruho, ali i prostor za sve građane koji žele da se bave ovim sportom profesionalno ili rekreativno. Košnica, dijaloška emisija za mlade. A o istoj temi odmah nastavljamo razgovarati sa gospodinom Tihomirom. Gospodine Tihomire, zašto su problemi održivog transporta toliko važni za održivost gradova i šta to zapravo znači održivi transport? Pa praktično održivi transport je važan za održivost gradova. A šta to predstavlja? Ja ću ovo pojednostaviti s obzirom da je ovo emisija za mlade, da ne bi, da kažem, previše komplikovao oko nekih termina.
Suština održivog transporta u gradovima jeste da se roba i ljudi kreću što efikasnije, što, da kažem, ekološki prihvatljivije, sa što manje potrošenih resursa. Resurs može da bude vrijeme, može da bude fosilna goriva, može da bude prostor. Znači korištenje prostora za parkiranje i sl. Zašto je održivi transport toliko važan za gradove? Ovdje ću opet razdvojiti bosansko-hercegovačke gradove i gradove recimo zapadne Evrope i svijeta, jeste da se slika ne samo nakon pojave pandemije, nego i prije počela mijenjati prije nekih 20-30 godina, mi još uvijek nismo ušli u tu fazu. Uvidjeli su da se sve više vremena gubi, da građani gube sve više vremena, da su sve nezadovoljniji u gubljenju tog vremena na putovanju od tačke A do tačke B, znači svakodnevno putovanje. Tako da transport je nešto što obavljamo svaki dan. Znači krećemo se svaki dan i praktično odabir transportnog sredstva u mnogome utječe na naš kvalitet života. S obzirom da sam i korisnik bicikla kao osnovnog prevoznog sredstva, ovdje moram razdvojiti vezano za prijašnji prilog jednu bitnu činjenicu, jedne bitne stvari, a to je da postoji sportsko-rekreativni biciklizam i to je potpuno nešto drugo. Znači slobodno vrijeme, dokolica je nešto van priče o biciklizmu, odnosno korištenje bicikla kao prevoznog sredstva, pješačenje, korištenje bicikla, romobila, aeromobila i sl. Suština jeste da su gradovi donijeli političku odluku, a to još uvijek mi nemamo u Bosni i Hercegovini, niti jedan grad u Bosni i Hercegovini koji je rekao mi sad donosimo političku odluku da ulažemo poprilično novaca koji su namijenjeni za saobraćajnu infrastrukturu, komunalnu infrastrukturu, a ne da se priča o nekim 40.000 maraka, 70.000 maraka, pa još 160 metara, pa nekih 10 metara, pa ćemo onda vidjeti imamo skoro 3 km biciklističkih staza kao što je u ovom prilogu pojašnjeno. Banja Luka je 30 km biciklističkih staza, a trebala je u 2021. godini, s obzirom da je biciklistički grad kroz istoriju, trebala da ima bar 130 km biciklističkih staza i traka. Tako da je praktično jedna od stvari gdje su u zapadnoj Evropi poprilično nemaju vremena toliko da troše kao što to imaju stanovnici Bosne i Hercegovine. Šta su to rješenja koja predlaže Centar za životnu sredinu? Pa s obzirom da nekih 15 godina se bavim ovom temom, kako na lokalnom nivou prema gradskoj upravi Banja Luka, tako i na entitetskom nivou prema Ministarstvu saobraćaja i veza Republike Srpske, ali na BiH nivou i prema federalnom ministarstvu komunikacije transporta, znači na svim nivoima i međunarodnom nivou, već 15 godina praktično govorimo jednu te istu stvar. A govorimo im, onako da uprostim to, da je bicikl između ostalog, odnosno kada govorimo o gradovima u BiH, bez obzira što neko smatra da su naši gradovi mali, ali baš zato, znači mi imamo srednju veličinu gradova i male gradove, odnosno opštine, gdje se vrlo lako mogu riješiti pitanja kretanja ljudi u perimetrima od, kilometar do 2. Zašto? Znači, šta je ono što smo mi pokušavali da pojasnimo? Da se politika odnosa prema prostoru i kretanju mora izvrnuti na glavačke. A to jeste da vi pješice, odnosno biciklom, možete prići bliže jednoj javnoj instituciji nego automobilom. Danas kada prođete bilo koji grad u Bosni i Hercegovini, vidjet ćete da automobil možete da parkirate ispred, recimo, opštine. Dok, recimo, nemate parking za bicikle. Ili nemate kosinu za osobe s invaliditetom. Veliki broj još uvijek gradova ima problem sa tim. Tako da dok se taj koncept odnosa prema prostora, vidjeli smo sada i u pandemiji, zaključavanju svega živog u našim gradovima, da ljudi su konačno u prostoru. Kako kafići u Banja Luci ne rade, svi su sada u javnom prostoru i nedostaju klupe, nedostaju zelene površine, javne površine nedostaju kvalitetne javne površine. I sad postavljam pitanje u stvari svim starijim od 25-30 godina, šta ovoj djeci mi ostavljamo? Na koji način u stvari mi utičemo na politike i šta to zahtijevamo? Jedno je edukacija i to je nešto što se permanentno treba raditi sa novim generacijama i djeca su uvijek bolja od roditelja. Međutim, problem je što se paralelno sa tim, svi posle 16 časova, nakon svog posla, mi smo i aktivni, trebamo biti aktivni građani i građani uključeni u donošenje promjena. Posle se 16 časova trebamo da pišemo dopise, trebamo da zahtijevamo, trebamo da tražimo, kao što je gospođa iz UNICEF-a rekla, veću participaciju građana u procesima donošenja odluka.
Mi trenutno u Bosni i Hercegovini imamo suprotnu stvar. Inženjer uradi svoje stvar, građevinac uradi svoju stvar, ne znam, urbanistički plan se ne poštuje, regulacioni plan se ne poštuje i naravno jedan od najvećih problema koji u Bosni i Hercegovini postoji, a to su upravo izgradnja i građevinski sektor koji direktno utiče na regulisanje saobraćaja i tokova saobraćaja u urbanim sredinama. Kako u Sarajevu, tako u Banja Luci, Mostaru, svim većim urbanim zonama gdje se poprilično ulaže novca za izgradnju poslovno-stambenih objekata. I tu, ja ću vam iskreno reći, želim da budem realan, a ne optimističan ili pozitivan. Nije uopšte negativno ovo što je mladi kolega govorio na samom početku. Šta nas to očekuje u narednom periodu? Očekuje nas mnogo teža situacija. S obzirom da je dozvoljeno prekomjerna izgradnja zgrada u našim sredinama, a premalo se razmišljalo upravo u tim slobodnim prostorima za kretanje pješaka, osoba s invaliditetom, biciklista, za boravak van zgrade u nekom zelenom prostoru. Hvala Tihomire. Nastavnice Selma, kako će to djetinjstvo u gradovima provoditi nove generacije djece? Evo, ja se također nadam malo pozitivnijem scenariju, da to neće biti tako crno, da se nećemo vratiti u srednji vijek, da nam neće ulice, ceste, parkovi biti zapušteni i nehigijenski i da zaista neće ugroziti naše zdravlje i zdravlje naše djece, ali i svih budućih generacija. Evo, kao što je i gospodin Tihomir rekao, zaista nam treba mnogo više zelenih površina, treba nam infrastruktura koja će rasteretiti saobraćaj unutar samih gradova. Moramo se bazirati na zaobilaznice jer vidimo da se sve više potencira na izgradnji autoputeva. Ne znam koliko će nam značiti autoceste ako nemamo novca da putujemo, ako nemamo mogućnosti da koristimo same te autoceste. Mislim da bi trebalo staviti fokus ipak na rješavanje problema unutar gradskih sredina da bi jednostavno poboljšali kvalitetu života ljudi u samim gradovima. Imamo situaciju da više nije problem samo uža jezgra grada, nego je to cijeli grad vezano za zelene površine. Znači, nemamo zelene oaze koje će biti mjesto gdje će se ova djeca odmarati, gdje će moći otići sa svojim obiteljima da odmore, da uživaju u tom zelenilu, što bi bila sasvim normalna pojava. Jer mnogi od tih roditelja djece nemaju automobil kao prijevozno sredstvo, nemaju mogućnost da odu na obližnju planinu, izletište, rijeku, jezero i oni su osuđeni svoje djetinjstvo i odrastanje provoditi zakovani u betonu, nažalost. Dakle, to su osnovna ljudska prava koja trebamo uživati i mi bez ikakvih poteškoća i ova naša djeca i sutra njihova djeca, ali i sve osobe sa invaliditetom. Imamo veliki problem, mislim da smo vidjeli šta to znači biti zatočen u ovim periodima izolacije i periodu trajanja pandemije. Trebali bi se zamisliti kako je tim osobama koje nemaju pristupačnost niti parkovima, niti javnim ustanovama, kinima, pozorištima, sportskim centrima. Znači, nekako su osuđeni da taj svoj životni vijek provode unutar 4 zida. Čak u dosta situacija sa jednom drugom školom radim na projektu upravo problemi, poteškoće sa kojima se nose osobe sa invaliditetom, pa često nemaju izgrađen ni lift, ni ove izgrađene prilaze svojim domovima da se mogu samostalno bar kretati do prodavnice, do tog najbližeg parka u kojem bi mogli uživati. Hvala. Sada ćemo još čuti završne riječi. Uma, željela bih tebe pitati, imaš li nešto da poručiš odraslima? Pa, voljela bih da odrasli u kućanstvima svojim prave svoj sopstveni kompost i voljela bih da svako kućanstvo koristi da ima svoje 4 kese, svoje 4 možda čak i kante ili nešto u koje bi razvrstavali posebno staklo, papir, plastiku i tu neku opšti otpad. I voljela bih da se što manje koristi plastična ambalaža i najlonske kesice, a što više papirne kesice. I mislim da to svi možemo koliko toliko poštovati.
Hajde da čujemo i završne riječi od gospođe Milice. Gospođe Milice, ukratko, imate li nešto za zaključak da nam kažete? Svakako. Ono što svi mi možemo uraditi, a već su i prethodnici govorili, jeste da stvorimo naše gradove jednako dostupnim za sve. To jeste da negdje kroz projekte osvještavanja svijesti poručimo svima da i parkovi i sve neke te urbane sredine moraju da budu i podjednako dostupne i osobama sa invaliditetom, naravno i svima. Također, ono što svi mi možemo uraditi, a već su naši učenici i rekli, jeste da svi možemo da budemo na neki način ekološki više osviješteni, da mnogo manje koristimo te neekološke proizvode, to jest da se svi malo više okrenemo ka reciklaži, ka korištenju zelene energije, odnosno energije iz obnovljivih izvora energije. Također, prilikom planiranja izgradnje naših domova moramo mnogo više da obratimo pažnju, da koristimo što više zelene energije, to jeste da naši energenti u budućnosti budu okrenuti kao obnovljivim izvorima energije. Hvala. Direktorice Salihović, želite li vi da kratko dodate za kraj nešto? Sve što posijemo, to i požanjemo, kaže stara narodna poslovica. Ukoliko ovu našu djecu educiramo, ukoliko u znanju je moć, dakle, ko bude prenio znanje na ovu djecu, da znaju tražiti, kao što su učenici 3. gimnazije od općine tražili da se postavi parkiralište za bicikle od kantona, da se natkrije, da se izgradi još jedno parkiralište za bicikle, onda će i uspjeti. Dakle, naša djeca trebaju tražiti od nas odraslih, mi odrasli moramo, jer mi samo ovo koristimo što ćemo ostaviti njima sutra. Što više sačuvamo, naravno, njima će biti lakše i ljepše. Hvala za gostovanje i zaista treba više ovakvih emisija da bude, da zajednički razgovaramo i stvorimo bolju i sretniju budućnost za našu djecu. Hvala vam. Nihade, hoćeš li ti još nešto za kraj da nam kažeš? Mislim da su sve rekli, Uma i svi su rekli. Ja bih rekao pospremi svoje smeće i otpad nije smeće, otpad je res koji se može ponovno upotrijebiti. To su sjajne zaključne riječi za kraj naše emisije. Gledali ste emisiju Košnica, dijalošku emisiju za mlade, a mi se gledamo već sljedeće sedmice u emisiju koju ćemo se baviti temom mira i pravde.